Patala whāturu Samoa Entertainment TV nei fo I tula ai usi mai le whaafonga. E lenga whatia e le atingi wa alele o na whaamalie mana onga isa wa alele o Samoa. O le tali atu nā le fionga le minister o malai wa alele, fionga olo a foa fiti wa ai, I le whetali e inga ma le taitai o le tuanga I le parlemene I le vai e sonei. Ai usi mai le whaafonga sa vai ngō le whetali e inga I le vao le fionga le parlemia, fia me Naomi mata afa. O le minister company wa lele, le atinu u Wayne Fong, minister malai wa lele le fionga olo. Taitai o le tu ngai, le sunga tu le epasa lele malia le ngaoi. Wa uto ewa le warusia le al fau. Le tulanga le se toi tilo al tatu wa lele. E iei unga sa fai, ka peneta le nei, tau tele mo le toa iloina, o le toa restructure. O le tatu vale le fo ai mta upulea, le pema whawhewhewhe ia I la tō, o iei pēr ni tatu malunga I vale le. E le o mawhai o no o iai, e al manatu o le tangata e le malmalama I mea tō tupe. Nanta se alme au o te fia whasa, ona o le aunga, o le tuwalalo lo au mai. O le whai o whai unga tangata e le malama I mea tau tupe. Lau fionga le whong whitalai. Le ai o le malama, le matou minister au tupe, o matou whautua. Ia pewa ese sa matou whainga. Ia malimea fo isa e le whātou whala inga il tatou whainga malo taluai. Ana alpawala na o le mea te fia a whasa. Ona o le saunoanga e a whai unga e tangata e le malama I mea tau tupe. Mai o te fia whaamanatu fo I le fionga I le taitai o le tuangai. O whau tua a le kapeneta I le teimi sa whai e le whai unga. O le lato whau tuanga na batu e le o sao le teimi e a mai e le vatele. A sa whai al whai. A tangata ia. O tangata malama I me tau tupe. Ia whera o maua. E le vainga lawa business. E sili atu ona taua mo lato ma tele e lato seleni. I leo mai e whatua lato no whanga tūtu tonu Samoa. E o mai aia lato wa. Ma lau atuai I au tai e ia e ave fafo. O ila le la selei. La selei company la New Zealand. La vale sui matua fo ta to mota e pola fiona fo ile te tai ole naitu e pawale me fia fa ma malo fiona o le vale le lenta to mai e le ma fai ona aveini ni e la ititi lon cargo capacity e na o vale le New Zealand e ma fai ona ave ona container rice e fai na ave to no container ona ave la ia ai afa pe e a mese vale le tele atu le Samoa Airways. O le fitu ono fitu, o stulanga papena. O te tonu e pai fu ona, pai ese fufonga ina ia ma fai ona fatino ne fufonga. Ile malama ministan ta puleta no mai. A olo ina o mai auta. E kala ese pas ia. Ta fa pe mo mier fa tu tonu le no foi tangata. Kala ese leo no foi. Te se mera fa misa. Ya sa le titi me hala fo ngata tele tu. Ase ko ko miska. Te sa no mero fo miska. O le vale le tato mai mo vale le la pasese. Ele ma fai fo io na ese no fo. Ona. O le ma fa pusa ai ave New Zealand. E fast for kilo. Al tu la fondo New Zealand pe ata no va ai New Zealand. E na le luas for kilo e ma fai. Ona lose kago atu ina e fai na ave fa fo va. Awa ilalo tu la fono New Zealand. Ele ma fai la ofenga le rampa New Zealand. Ona la to si ia ni freight e over to mal fast food kilo. Ono le woto e a ile tai o le tuangai I le vale.
Alesa manino tuala forsanga ona ile awai fo ila fionga de tete ole tuangai. Ole wo mga fa muta mai company al paso pole company fo ile feso suera. Ele nga fatia le atingi fa le tulo. Ia fuanga ia na mana umia tato malo. Le pe on sa no ilanga ia langa fionga. Rongo bingala. Ile tonta tu tano ia. O ai po le alta do tala no imta upuia. O siaki ale fai mai Australia li unga ka ko imta up. Lua. No whianga le nsau no alta ita o le tuangai. E fōringa e tau le anga waa nei tu i me tau tupi. Ai mau te le i o atu tono le whainga malo. Ona makua i kanga lava o kanga le sa whai o whautuanga ka meneta. Le sa pule tupe o tato ofisa o le tupe. E awale a mai le vale le se taimi. Ta te mbayan tau pule le te le ate te misa o minsta yo vale le. Ya. Au te loai le te leo men fai o na. O whionga whongta sa o le le. E le se sa noanga le whionga te tau le tuangai wa tele tau sanga. O minsta i meto vale. Nga ngau mai polisia o mista te ta ole tuangai. De ai o le timing. Ya. Fautu atu lo venga le ta tuang. Le tula ela no mama le ya olo. O le sile ka ka kuluku pele to ma. Tu la mano from mista. Si ko ngau. O vai no kuluku le fai me nge o le vanga. Ya ska vale le nga ke loa. Nga baru tu ele sa o fai sa o kwala ka le ngala moni baule tu. Ya, leo maua. Ala tinu le Solomon. Ya, mana ia ngase lo Solomon alo fenga ke le kuanga. Ola Samoa mua Februari le u fa mawina i fa maunga le fono fai tula fono Samoa. Wa fa muta ai le taitai le malo le fionga le pa le mia. Fia me na omi mata afa. Fa tala noanga le valele. Ole valele. E taimi mua foi il polizia fa le tonu fai il malo. Lewo o mai il taimi o Samoa Airways, fai el malo. E fai el malo, ai fa atino i whainga fa pisinisi. O le maula, a ua fai fa pisinisi, fai mo i fa pisinisi. A ua o le memonia, ano se pisinisi mo i, o leva o malo lo. A o le ale mele fai, e tului, e tupe al malo. O atu per malo, tu per le tunu. E la le maulina. Awane iti tena yo to finangalo, le sa no anga le instafa pe full. E sa o tau no full. Ona o fainga fa business. Wa na al pawal na o le awala. E me faina nga yo yai transparent, accountable, e me fai. Ia o pe o le ala tatu finau ai o ina fai mai fai valele o u fai atu e awal fai valele ile taimile nei io tou finangalo mali ele fai valele tatu malolo tatu matai tu sila le malo isi o wala me fai ona fe mala nga e ai le tatu tunu fai nga paanga o ai si fai a o se upu ile nei taimi ile fai valele finangalo mali e maut o fai fai. O fai ai nei so ngā leo whaasanga i le tausi so i fua po le nurse ma le aweta avale o lo tiu te whale whaanofo wawa i aitanga tei wawala na mawane uo i tua e tala tupe mautul ta avale. O lea whale tonu na whaato a whaailoa mai il pulenga o le New York i le au whaasala lau mo le sila fia o le atunuu ai ua tolu aso talu ona tupu ina ua mama mai tua whaamtalanga i le asonga fua. Peita ilfa mtalanga mai le malo i le awa uli o le aso lua mua Februari. Na whaato a whaailoa mai eitu sa o le afa o le lua i le awa uli o le stona ai. Na lua i le aveta avale utu le kesi i le pamo le malo i le pea. Ai li fia tuai le tausi so i fua e talatupe. Na o le masini talatupe i funga lei mau i ane piki sa palai ma le fale mai. Ma toe o atu e i wawala o loo whaanofo e sea ai. Na tawa le toa lua lea sa matua whaai te lava i menu feo ai ai. E au fia ilma sini tupe le atoa se 5 minute na yai. Sa la faya fo inga o yo inga itape ai siama o le yo ese mai male no fuanga. E whaano fo ese ai wawala.
Ua whaia ne iai su e ngā leo a tā au fia umai e nā afia i lea ngā o yoinga i le nofuanga whanofo e sea mōl taimi tutoe o lea la sanga. E leo taimi mua lea o tupu ai le sosola mai fafo tangata whanofo e sea. O ke topa na te enei o tau sangata luai na sola e se ai o ane Bonifasio mai mua na alu fo i le taxi e talala na tupe. O le nanga o yoinga nei u ina whanofo vava iai tangata na lalata iai masa moli ai e leo le alii. Ai o le toa lua lea na o ese mai ana nafi mai vao ala e au fi ai le tausi soifua e tala tupe ua whaia iai so e ngā leo mō lātou o lo o a fi ai. E na o le tasile tino maliu o li talava to lua o sa malai ulu le na mawane le au lavea ia leo le na mlanga atu i upolu nei mo le misio na lavea ai. Na ta ol komsina lango i le fiafio le songofua na malanga atu leo i savai i le tai au soani vaenga fui mu ma whalabilabi whaafua sei le fesa i le sa ilinga o ia talavau peitai. Na o le tasile tino na mawane i lunga. O le toa lua na malile mo i samalai ulu start lenga na alu le sau te nei. Fautua nai e le fionga a wapa au longa i tino Filipo le sui komsina le whautangia o fautuanga o tu ina tupea i tūlanga fsuisui ia i le tau. A le anga loa, tau ti munga ma ta whenga o lo longa e te tau na tau ma mau mai yafu, mai tafe ma le sami. Whaaftai e fo e sui komsina o leo le vaenga le fesa i le ngā ruenga whai whaatasi ma le tari atu i mafutianga mai samalai ulu. E o atu le se fulu Sene le ua pa ua i le tau le sua umul masina a mata o Februari. O le isi lea whainga whaavaya le malo le HRPP o lo whaau au pea le fast. O le tau tasi o le tau le sua i tonu le masina mo whaato ato e sui fo i le isi masina. Mai le tolu ta la ma le tolu Sene sa iai le penisini i le lua ta la iwa tonu i le lita. O le kiso e iwa tesi ma le tasi lua o le Sene ua pa uai mai le lua ta laiva tolu le lua ta laiva whai le lita. O le kalasini e fitu Sene tesi ma le ono fitu o le Sene ua pa uai mai le lua ta la lima whai le lua ta la whaono. O a fiango le langi COVID-19 le wa a fiai fo i malmaketi o swau. Mai ta wino le masino te sema le sa silon si ita iai le tau o swau u so oi fuai Januali ma Februari. Whaatusa i le tau na sawai a mati o le tusanga taluai e o mai ia Novema. Peitai. O le tau o le suau o le masina le nei o lo fua i le tau na ia te sema ua pa u le ono tala Amerika ai o lo tu mau lava le tau o le omainga ina ua si itia fo i le malo si o le tupe Amerika i le tupe Samoa le tu so le tasi te sima le ono pasene. Penisini lua tala iwa tolu le lita, kiso lua tala valu faa man kalasini lua tala faa ono sene le lita. O Samoa Entertainment TV mai pia Sfa o poponga i le aso atai au, i le alofa o le atua e wha soifua ia.